tugende nk'abiga gato. Leo twende kama wenye wanasoma kidogo. Murabona ko ari cyo gikorane cya mbere cyo ku mugoroba kirimo abantu bake. Unaona kama ndo mkutano wa kwanza wa jioni mwema watu wadogo. Kubera ko Pasika kuri benshi mu munsi wo kunyifana no kurya umuceri. Kwa sababu pake kwa watu wengi ni siku ya kunywa soda na kula wali. Uburyo nao babwira yuko aza kuba igikorane cy'ubwiza bw'Imana. Paka pale hata waambie kama kuna mkutano wa uzuri wa Mungu. Barakubwira ngo prophet ibindi byose twarakijijwe ariko kurya umuceri wa Pasika niturakizwa na gato uturabari. Wanakwambia profeta vitu vyote tumeokoka lakini wali wa pake hatujaokoka tusamee. Uruhande rimwe tukabatabura. Upande kimoja tunawaelewa. Kuko nibwo buzima babaye mu myaka mingi. Kwa sababu ndo uzima walishemo miaka mingi. Rundi ruhande tukumva impuhwe bagomba kubafasha. Mwingine upande tunasikia huruma tunataka kuwasaidia. Kuko ikintu kiriko kirabangamira Christianisme kuno munsi. Kwa sababu kitu chenye kiko kinatesa wa Kristo wa leo ni ritme n'ibyo umuntu amaze kumenyera. Ni ritme wenye mtu ashazoea. Imana ihamagaye umuntu mu ishengero ryayo. Wakati Mungu anaita mtu mkanisa yake, Imana ibigomba kumwica wese kugira ngo ikore ikindi kintu gishasha kizohesha Imana icyubahiro. Mungu anakuwa anataka kumuua yeye wote ili atengeneze kingine kitu cha mpya kitampatia heshima. Cyo gituma ari abantu batangaye ku munsi wa gatanu. Ndio maana kuna watu walishangaa siku ya tano. Rubanza gwitwa ko gwa Petitsere na rezi imyaka irenga 5. Kudote ya dada yangu nimelea miaka zaidi ya 5. Ariko narifisi gikorane. Lakini nilikuwa na mkutano. Bariko barasabara gato basanga nasohotse nagiye muri vile kwivugira ubutumwa. Walikuwa nazuba kidogo wakakutana nimetoka nenda kusema injili. Ego? Ndio. Kubera ko ngomba kugerageza kupingana nanje kugira ngo Yesu aganze yasambuze. Kwa sababu najitahidi kupingana na mimi ili Yesu atawale 100%. Abinemerere no musi ndabigi. Sasa mnikubalie leo niwafundishe. Ala kubona kuri no mugoroba bimeze gutya. Sasa kwa kuona jioni ya leo biko hivi. Nuko ari umuntu kuva mu kwezi kwa gatatu. Ni kwa sababu kuna mtu toka mwezi wa 3 yariko aritegurira umunsi mukuru wa Pasika. Alikuwa anajiandalia siku ya Pasaka. Ariko muri ko kwezi kose. Lakini sasa moyo mwezi wote. Yibagiye ni Insiguro ya Pasika. Alisawa tafsiri ya pake. Ama mugitono nasavye ko abantu bagaruka kugira ngo ndabigishe Insiguro ya Pasika. Alafu sasa asubuhi niomba watu warudie ili niwafundishe tafsiri ya pake. Ariko bahisemo Insiguro ya Pilao. Lakini walichagua tafsiri ya Pilao Insiguro ya Pasika zaidi ya tafsiri ya pake. Ama mwebwe mwajenga. Alafu sasa nyie mmekuja hapa. Ndatuye kugutahura mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo yapoye akazuka. Nakili kuelewa kwa maisha yenu kwa jina la Yesu Kristo. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema mu gitabo cha Hosea. Kitabu cha Hosea. Igice cha 4 murongo 6. Sura ya 4 mstari wa 6. Mon peuple périt par la manque de connaissance. Abantu banje barahonye mu kutamenya. Imana iremeza ko ubwoko bwayo bushoboye guhona kubera ukutamenya. Mungu anakubalisha kama taifa yake inaweza kaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Kumbe inzira nyayo idukura mu mahonero. Kumbe njia ya ukweli inatutoa kwa kuumia huko na kumenya. Ni kujua. Ndatuye mpemu y'ubumenyi mu buzima bwawe mu izina rya. Akili roho ya ujuzi kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Igihe bavuga kuri Yesu mu gitabo cha Yesaya 11 murongo wa 2. Wakati unasema Yesu mu kitabu cha Yesaya 11 mstari wa 2. Bavuga kubijanye n'uzoseruka. Wanasema kuhusu mwenye atakuja. Bavuga kubijanye n'uzoza. Wanasema kuhusu na mwenye atakuja. Icyambere bavuga ngo mpemu oraho azoba ari kuri we. Cha kwanza wanasema kama Roho Mtakatifu atakuwa kwake. Icya kabiri mpemu ubwenge azoba ari kuri we. Cha pili Roho wa akili atakuwa kwake. Icya gatatu mpemu kumenya azoba ari kuri we. Cha tatu roho ya ujuzi atakuwa juu yake. Icya kane mpemu yo kujinama izoba iri kuri we. Cha nne roho ya ushauri itakuwa juu yake. Cha gatanu mpemu w'ubushobozi azoba ari kuri we. Cha tano roho ya uwezo atakuwa juu yake. Cha gatandatu mpemu wo gutahura azoba ari kuri we. Cha sita roho wa kuelewa atakuwa juu yake. Ichindwi mpemu wo gutinya Imana azoba ari kuri we. Cha saba roho ya kuogopa Mungu atakuwa juu yake. Icyabongereza bita the spirit of God, the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of counsel, the spirit of mighty, the spirit of understanding and the spirit of the fear of the Lord. L'esprit de l'éternel, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance et l'esprit de crainte de l'éternel. Alors, ayo izo mpemu zivugwa kuri Kristo. Izo roho zinasemewa kwa Kristo. Nizo ishengero rikeneye uno munsi. Ndo zenye kanisa linahitaji leo. Ariko iyo ngomba gukorerako ni y'ubumenyi. Lakini yanataka kutumikia wako ni ya ujuzi. That's why dufise abantu bashoboye no guhagarara imbere bakavuga ijambo ry'Imana. Ndio maana tuko na watu wanaweza kashima mbele wanasema neno la Mungu. Ariko bakarangiza bamaze kupinga iryo jambo nyene bariko bari. Lakini wanamalizia waisha pinga ile neno wako wanafundisha. Ariko twogira ubumenyi buhagije. Lakini tukishakuwa na ujuzi wa kutosha, tugaburira abantu ibikwiye. tunaweza tukapatia watu vya kutosha. Imana imfashe nanje. Mungu anisaidie na mimi. Imfashe na
akusaidie na wengi. Umwanya mwinshi wo kurondera ubumenyi bw'izina rya Yesu. Anipatia muda mrefu wa kutafuta ujuzi kwa jina la Yesu. Kuko tufise umwanya mwinshi wo gufungura. Kwa kuwa tuko na muda mrefu wa kula. Umwanya mwinshi wo kwandika message muri WhatsApp. Muda mwingi wa kuandika message mu WhatsApp. Umwanya mwinshi wo gutamba igisimba. Na muda mwingi wa kucheza kisirimba. Kuruta umwanya wo kurondera ubumenyi. Zaidi ya muda wa kutafuta ujuzi. Ujya doktere wa mutonda kuri kabine yiwe. Ule dokta unakunaenda ku kabine yake. Icatumye agira kabine ni kubera ko yagize umwanya mwinshi wo kurondera ubumenyi. Chenye kilituma anakuwa na kabine kwa sababu alikamata muda mkubwa wa kutafuta ujuzi. Kumbe ni wagira umwanya wo kurondera ubumenyi abantu benshi bazotonda iwawe. Kumbe ukikuwa na muda utafuta ujuzi watu wengi watakuja kwako. Kuko abantu bakeneye yuko bamenya ivyababoshe, bamenye uko bofasha. Kwa sababu watu wanahitaji wajue wenye mafunga, wajue kisi wanaweza wakasaidiwa. Ujya doktere ubona. Ule daktari mwe unaona. Afisa abo biganye. Yuko na wenye wamesoma wote. Ariko abo biganye. Lakini wenye wamesoma wote. Batonda mu bandi kugira ngo bakire muri biro yiwe. Wanaingia mu wengine ili wapokee mu biro yake. Kubera ko bahisemo kugarukira hagati we arabandanya. Kwa sababu wamechagua kubaki kati ya kaendelea. Okay, uko bimeze kose. Gisi vilivyo vote. Udafite amashuri menshi y'isi cyangwa uyafise. Kama uko na masomo mengi ya kidunia wala hauna. Biblia idusaba ko tuyinjiramo kugira ngo tugire ubumenyi buhagije. Biblia inatomba tuyaingiemo ili tuwe na ujuzi wa kutosha. Tugomba twige kuco bita le positif et le négatif. Kuri Pasika riko le positif et le négatif. Tunataka tusome chenye weta le positif na le négatif. Hama tugenda kugina chitwa qu'est-ce qu'il faut faire. Alafu tufike tunaenda kukichanya kinaitwa ni giki gitegerezwa gukogwa. Ndabaye imwe mu mabanga yanjye. Niwapatie kimoja msiri yangu. Kiretse kuri Yesu gusa nemeza ata makenga mfise pesa ari Imana. Kutoa tu kwa Yesu na kubalisha bila mashaka kama Yesu ni Mungu. Ikintu cyose ngomba kumenya. Kitu chote nataka kujua. Banza kugira research. Napaswa kwanza kufanya research. Zibiri. Mbili. Abagishigikiye n'abagipinga bakivuga ku. Wenye wanakisupport na wenye wanakipinga wanakisema yuko nini? Sigurango inamaanisha gomba kugira ubushakashatsi bw'aya mazi. Nikitaka sasa kufanya research kwa hiyo maji, ndemera kwanza kurondera abayita amazina mabi, natafuta kwanza wenye wanaita majina mabaya yo maji, garondera n'ubumenyi kubayita amazina meza, na natafuta na ujuzi wenye wanaita maji mazuri, ama nanje ngakoresha ubwenge na muhemu yera ari muri jewe kugira ngo menye ico negerezwa gukora. Alafu na mimi nafika natumikisha akili na Roho Mtakatifu mweko ndani mwangu, nifika najua chenye napaswa kufanya. Ndio nasoma ibitabo birengeye iki cha Biblia muona. Niko mtu mwenye anasoma vitabu zaidi ya hii Biblia mnaona. Kubijya mu nzu iwanje. Paka pale mnyumba yangu. Kubijanye na Biblia yonyene. Kuhusu Biblia tu. Iyo ngomba kwiyugara ngo some Biblia. Wakati nataka kujifungiana nisome Biblia. Uruhanda bari icyongereza. Pembeni panafuka pana ya Kiingereza. Ngashira Kirundi. Alafu hapa natia Kirundi. Ngashira Igiswahili. Alafu hapa natia Kiswahili. Ngashira Igifaransa ya Louis II. Alafu nafuka natia Kifaransa. Ahadi ngashira Igifaransa ya Français courant. Pangine natia ya Français courant. Ngashira na telefone ku ruhande. Nafuka natia na simu pembeni. Kugira ngo ndondere muri amplified icyo bavuga. Ili nitafute mu amplified chenye wanasema. The message icyo bavuga. Mu message chenye wanasema. The Bible of Jerusalem icyo bavuga. Mu Biblia ya Yerusalemu chenye wanasema. Kuri Biblia imwe. Kwa Biblia moja. Cyo gituma rige mvuga kajambo kamwe. Ndio maana kuna wakati nasema kaneno kamoja. Ukibaza ukuni jambo rimwe gitwa tekeli no jigisha masaa 3. Unajiwazia kwa nini neno moja tekeli naweza nikalifundisha masaa 3. Ndakunda kurekipera ubumenyi bwose bushoboka. Napenda kurekipere ujuzi wote wa kuwezekana. Kuko wewe uri wagaciro cyane. Kwa sababu wewe ni wa thamani sana. Nkamenya nina husha. Najua sasa hapa nikipiga swata. Nakubwira ikintu kitari ico. Nikikwambia chenye sio hicho. Sasa mejeje kwica generation nyinshi. Ndakuwa namaliza kuua generation nyingi. Kuko ari ikinyoma nyogokuru yakiri. Kwa sababu kuna uongo tate yako amepokea. Shimukira mu muryango. Uyo uongo ukahamia mfamilia. Nabuzukuru baracakirimo. Na wajukuu wangali mwa uyo uongo. Ariyo n'abana b'abakobwa yo bataragira mariage. Kuna na watoto wa binti wakati hawajafanya mariage. Achavuga ngo ni kubera kutaratwara utwaratari kintu kanaka kwa senge. Kwa sababu anafanya sababu kama ni kwa sababu hatujabewa kitu fulani kwa shangazi. Ico ni kinyoma cinjiye kera. Huyo ni uongo umeingia zamani. Ariko kiresista nubu kiriko kirakora. Lakini sasa una resist na leo ungano natumika. Leo kuba yarangiza umukozi. Sasa kwa kuwa ameniita mtumishi. Mitamwo kuza. Nikachagua kuja. Gerageza kuzana ikintu cyo gufasha ama generation menshi azokuri. Najitahidi kuleta kitu chenye kitakusaidia ama generation mengi ya kupata. Ariyo ni kinyoma muri mazimyaka yose mugendana. Kuna na uongo mkuu mnamaliza masiku zote mnatembea nao. Bavuga ko Imana yabanje kurema abagabo mu nyumikire mu bagore. Wanasema kama Mungu alianza kuumba
wana alafu ikaumba wabibi. ariko naragiye yuko Imana yabaremeye rimwe, Lakini nilisema kama Mungu aliwaumbia siku moja, gusa ntiyababumbiye rimwe. lakini hakuwatengenezea siku moja. Sura ya kwanza mstari wa 26, Imana irema abantu basa nayo. Mungu akaumba watu wenye wanafanana naye. Abantu mu buryo bubiri. Akaumba watu kwa namna mbili. Mu Cyongereza bavuga ngo, mu Gifaransa bavuga male et femelle. Mu Francais wanasema male et femelle. Hama alafu mu gice cya kabiri umurongo w'indwi, sura ya pili mstari wa 7 baravuga ngo Dieu forma Adam. Wakasema kama Mungu akatengeneza Adamu. Alors ubwa mbere yarabaremye, sasa mara ya kwanza amewaumba imibiri. Sasa miili ni Imana yabanje kubumba umugabo, ndio Mungu sasa akaanza kutengeneza bwana. Ariko mukurema yabaremeye, lakini wakati aliumba aliwaumbia chali moja. Hama yejeje kubumba umugabo, alafu wakati alimaliza kutengeneza bwana, ikifata mu mugabo akafana kamata ndani ya bwana, ibumba Eva, akatengeneza Eva. Hapana kurema Eva, hapana kuumba Eva, kwa yejeje kubarema, kwa sababu alikuwa ishamaliza